Ljudi, pogledajte ovu običnu olovku. Ovo je veoma obična olovka, može se i sa hemijskom. Ovo je veoma lagan trik, znači radi se o triku. Veoma je lagan trik, kao što sam rekao. Poslije ću vam pokazati kako se to radi, znači objašnjenjem. Idemo ga sada pokazati. Evo ga, tu je olovka ista ta. Znači, olovka ima drugu olovku. Znači, sada idemo objašnjenje. Moramo iz drugog ugla. Sada ćemo se približiti. Prvo morate sa 3 prsta sa jedne i sa druge strane. I metajte ovako rukom tako da vam ova olovka ne ide na lijevu ili na desnu stranu. Znači, moram ići ravno i onda se vi pravite da vam tako ide gore. Znači, ide vam još jednom pokazati ovaj trik i onda će nam snimatelj završiti ovu epizodu. Znači, idemo. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se, ljudi. Ćao!